Gelombang udara panas yang luar biasa disertai dengan terjangan angin kencang telah memicu kobaran api besar di wilayah tengah Israel. Titik awal api dilaporkan berada di kawasan Moshav Tarum, sebelum kemudian dengan cepat merembet hingga mencapai area perbukitan Yerusalem. Kombinasi suhu udara yang sangat tinggi dan kuatnya embusan angin menjadi tantangan besar bagi upaya pengendalian api. Kondisi ini menyebabkan si jago merah dengan leluasa menjalar ke area yang lebih luas termasuk lereng-lereng bukit di sekitar Yerusalem. Sebanyak 11 pesawat pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu upaya pemadaman dari udara. Lebih dari 100 kru pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melokalisir dan memadamkan kobaran api agar tidak terus meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. فضوا كل الدور هذول طلع סרטון אחד יפה, שאני אראה לבד אגודה מה יהיה פה. מה אתה עושה? שאתה צריך לקנות לי ג'יפ. איפה? תעצור את הניידת שתבוא עכשיו. אם לא, הוא לא זה. כן. לא, רגע. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.